samir rabbi sodaadhu yaa kiyana ergisilaatiin sin jaalladhaattiin jechaa jira malatin saaffattuu xiqqoodhuma ishee baadiyaa kee abbo yaan fuula timbee kuyaat watu fugoo teenu wana gaafa anni timbee patenaan beektu abboyya sagale kakke qof dhaga'u jira jaarsummaa himadhaan ilaa eenyu aslii birallee nan deemaa mubaarakiin illee sagalee naa ta'iin jedhaanii ilaa ijoollee oromoo 367 jirtan kun ragaanaaf ta'an yoon borwaa tokko ta'e kan itti gaafatamu baadiyaa keedha. Abboyya. Baadiyaan kee maal gochuu itti gaafatama ree ati fuulaan as bahi si laalladhaa siin jedhee bar baadiyaan kee ofitti as ba'an. Jaalala kun itti ibsachaa jirani. Bahu malee ammuutaan gabbayi. Ansi bukkee dhuman jira abshirati baadiyaa kee ansi bukkeen jiraan. Na bukkiten jirta abboyya ani natiin awwaan keen beeku abboyya akkati jirti beeku. Arra dhattee of ajjeesitee naan eenna gaafatan naan gaafatan. Mubaarakitti illee kaleessa kana himaan ture ansitti hima. Sagalee naa ta'e jedheni amboryoo waa tokko ta'e kan itti gaafatamu baadiyaa kee manyeewwee naa gaafattu. Amboryoo waa tokko ta'e kan itti gaafatamu. Dootiin doote ana waliin dhufaani ciwa awwaallee rabbitti kadhannee jannaa rabbatii kennu enna. Baadiyaa kee tobboleettiin qabdu ati. Hin qaba. Tayyeb. Ansin gaddisiisuu reeyaan jaalala kee yeroon akkas ta'u. Amma namin garre ati fuula kee gabbaafadhu. Fungaadha. Ani fungaadha. Fungaadhimma. Bahu deemuu yeroo biraa walitti deebina. Amma qaama kakkena fuula nagarsiisuun feetu abbootii yana jaalattee fuula nagarsiisuun feetu. Dabbaa guddaan qaban dabbaa isa hamma wayii ga'uun qaban waan si ajaa'ibu. Abdiin dhadhaa irraan hin qabdu. Dhadhaa ajaa'ibaan qaban waan si dhibu. Namni dhadhaa qabuulleen beektaa dachaa sila. Kaanis kanan beeka miti reemootarii keessan hin beeka bara dabbaa guddaan qaba. Agumaa jirti qiyaatu. La bareedaadhuman qabaqqa bareedaa isa ila akkanatti gangalatu. Bareedaa isaa qabda. Bareedaa isa yoon bareedu ta'eyyuu dabbaa ajaa'ibaan qaba baadiyaa kee. Abshira ilaa Samiraan hin qabdu akka isheen taa'aa jirtu laali. Kadhadhaa kamattaa kadabbaa kamattaa dhibba nabdi. Atamiin qabda. Animo. Ana akkuma fuulli kiyya jiru kana jira baadiyaan kee. Fuuli dabbaan fuuli ruwateetti dudduuba kan jirti. Hoomatti akkasiin jedha hoomatti akka akkanuma jira akkuma fuula qalladhu kana qalladha kara hundaanu. Ani dabbaa qaba gaa. Dhadhaa ajaa'ibaan qaba baadiyaa kee. Waa dhadhaa dhiisi gaa kana siin hin jiru. Firii kaameraa. Baadiyaa keen feenti nyaata ammatuun kee dabbaatti argisiise baadiyaa keen har'a liivii raayyuun baata baadiyaa kee. Dabbaa kanaan tu argite. Atiin biyyaataam jirtan mata. Baadiyaan kee. Asitti dhiyoo Anasitti konsertii si waamaa dhuftaa? Konsertii si waamee asumas si hambisa Dubaayitti. Dubai ayee siin tabiraa Samiyaan ees jirti. Ani Samiyaan kun. Ani bakkin jiru moo? Ani Saudiin jira rakkoon qabu si fida hajjii illee goota umraa illee goota. Ayyeela. Amma Dubai fi Saudi Dubai fi Saudi. Eka. Ayyee tan hin beekamani. Tayyib amma sagalee naa taatu moo walii galleerra moo waliin galle moo bahee dhaqee himadhu sagalee naa taa jedhu. Abbo yaani nami nagar nama
isi yaani hin argini Gaabbaa qabaa wal argina sagalee na dhagaa jirta garuu sagalee ni ga'a shamarranii. Xayyaa kanaaf yoo kan olii galtaane sagaleen kakke bareeda. kanaaf olii gallee irra kaammaniifate. Bootaallee si jalaan qabu gadi hin bu'a. Maali? Olii gallee irra kaanifati wal fuudhutti. Oh. Ani nigise kanam hin argin maa walii gallaa boyya. Dhadhaa qaba, dhadhaa guddaa qaba, baaliyaa kee dhadhaa ajaa'ibaan qaba yaakii. Bachi wal garree akkasitti bas akkasitti hojjaa wal fuudha dubbatan akkasi malee wanni biraan jirtu dhiisi. Loon kan argin bitata. Maal rakkoo qaba loonni loon uumama. Hin bitadhani loon hin argin loon Loon mini kaani nama waanan ta'eef ani loon mini siqaadhima. Wanta miila qabuutti hin beektu. sagalee naataa ijoolleen boryoo waa tokko ta'e baaliyaa kee naa gaafattudhaan boryoo waa tokko ta'e kan itti naa gaafatamu baaliyaa keedha namni 387 sagalee naaf ta'a. Situtti gaafatama mubaarik musammaa birallee asrii bilarree nan deema abbaan abdiillee hin jiru bakka an deemaan jira baasi saamiyaa jechaa jiru bakka an deemaan jira baaliyaa keessatti gaafatamu. Deemu? Baaliyaa kee? Baay'inni gasaamiyaa baasii kan jettan isin. Nami full uffatee dhiiroo inni ayyaantani. Kuwarri kam? Ikramee ku eewwaa qeeqme laala. Baaliyaa kee manyaa guye. Baaliyaa kee manyaa guye. Oh, baga nuftan. Wayne. Salam. Baaliyaa kee. Wayne. Baaliyaa kee nagaa. Adurreen kun nyaata. Nuti kolfaaran isaan immoo. Kun. Baaliyaa kee. Bahalaki. Akkam isaa? Namummaa gacheena wanni akkana akkamisi? Naqa qabna. Dare jira bede argeza wal garre Allah ni badane. Ena je amade toda je argade farmade jira bede argeza. Amanina الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل Yakin sini mas. Baaliyaa kee. Bahalakin. Abbaa diraamaa. Maaliif baatan? Bahalifan. Abbaa diraamaa Oromoo.
Silva no fue masinu badara. Sila. Tap no gochi sisa. Baaliyaa kee Toine. Malaka tinulaltan. Rumal taati ho. baaliyaa kee guuta kee haaseera baaliyaa kee. Harmitiyees. Networkiin hin jiru. Fakkaata. Baaliyaa kee haaseesa Ikram baaliyaa kee haaseesa. Tidak. Aru. Koen ba. Baaliyaa kee nagiyaa keetii fayyaadhaa hin jeebir. Dansa naga. Networkii saadi. Balaa tacaachi anchi. Ani diraamaa kee ቁጭ ብዬ ይሰዋሉ። ani diraamaa kee baay'een jaalladha baaliyaa kee. Galaatoo. Galaatoo. Adalila lila. Lila 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 yo lila lila. Lila lila. Lila lila lila. Ana lila lila. Lila lila lila. Hatta lila lila. Ana hani banane mo illa lila lila. Ana hani banane. Tabi goda. Ya. Umat ajenda jannatu wallahi lazim በጣም ወሬ ይወዳል ኦሮሞ። ወይኔ ኦሮሞ። አንዳንድ ጊዜ ኦሮሞ ሆኜ መፈጠሬ በጣም ያስጠላኛል። ኢስላ ማልቀባ በእናታችሁ ወላሂ አማራ ተሄደ ወላሂቱን አማራ ተሄጅራዴ ምን ነው አማራ ሆኜ በተወለድኩ ጀረተን ይመጣል ስለ አማራ ተሄደለዴ በረከሲ ቢቲበር ከነካ አዩኒ ከደደ ነትን እርገቲን ገስቲ ዋይፋይ ና ጉተ ሴት ኦፊ ፉዳታን ኪየነ ጀላ ነው ማቴጅራ ደም ነጀራ ደም ጨጨብዱ ሶዶሜ ደነቴ አመስላ ሶዶሜቱ ደነቴ ሶዶሜ jechuun warrin beekne ሶዶሜ jechuun yeroo ramadaan ni qaqqabu amma isin betekristaanii kan naqxanu yeroo ጸሎቲ yeroo rakkatan yeroo rakkinni isin irra qaqqabe ወንድሜ ነው አይኔ ነው ፖለቲኮ Disi kaya sagalee na duda jira. Boletin ko. Wayne wandeme. Wayne kode kiya. Neko balchiste bar. Wandeme ko smart no. Sagalee na chume wallahi. Ya. irrallee hin kaayatini ammas taree deebe ijoolleen kennas ta'ame ta'e taphatame mooyatame waan ta'eef irra hin kaayatina bakka irrumaayyuu hin haasa'ina mubaarakis irrumaa hin haasa'ina ittuma dhiisaatii bira darbaa malee waan kana fiddaniitiin nadhoo faayidaa hin qabne jechuudha mana ijaazaa keessa walgeettee waan barbaadde haasoftu caffartu waa'ee kana irraa hin haasa'inaati. Ittuma dhiisaa laalaati kiyyaasanii isin gubata deengaddaa qabdi dhugaa qabdi waan ta'eeti gubata gaafa duraa san ijoolleen kenna arrabsan san isa san bahuudhaaf akkasitti mudhiin isii cita waan ta'eef
Kanaani miti kun kan wanna jedhamu waan ta'eef ati rakkaatiin illee rallallatiin illee amshirsitti hin dhagayamini. Asumarratti gabaabsiiti osoo dhiiftee waa'ee kana natti tolaan agaruu iyyuu. Aan waan of dhaadhafaatti dhaggeeffadhu sitti hima. Tapha taphachuu jiru beektaa jaratti ana wajjin kana booda taphachuun illee nurraan eegamu. Deebisee immoo Mubaarik taphate Asliin taphate nama meeqa tamaaraa wajjin taphate. Takkaa ijoollee fannoo minaamin garuu maaltu waa'ee zareenyatti keessa fidee qeerroo tawaarradee minaamin maaltu waan akkanaa jaraa sobsiise qoy waan akkanaa sa'uun qaban beekata ummata boo'icha hin boo'inaa dhiisa boo'aa jirtu ammallee ta'ame darbe bakka dhiisa boo'aa jirra emmoo yamne maa ela jara na warri jara jirtani tokkoffaa bistaru seeda akkanumaani mooraalii maaf namni na beekaf nan beekuuf taphate malee waan nama miti inni lammaffaa mootu akka mucayyoon jettellee bara hime ልጅቷ ጉራጌ ናት ኦሮሞና ጉራጌ ከሆነሽ በቃ ደስ እንኳን ደስ በላቸው እንበሉ ከየት ነው አማራ እነዚህ ሰዎች እኮ ይገርሙኛል ሁሉም በቃ ዳና ነገር ለራሳቸው ወደ ራሳቸው ለምን እኔ ግን የት ነበራችሁ ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል ያላችሁ ቀን የት አባ ነበራችሁ ሙባረክ ቀን የት ነበራችሁ የመቂ ቀን የት ነበራችሁ እኮ ልጁ ማንም አያውቅም ላ አንዴ لا والله ما تقصد النجامي ما كيفترن بمبر كيفتر بيا فرنجي نرجين أما ونا جوكوتي نما تكوكو فنرجين ونا مال كنا قصد النجامي akkuma gaafa tapha gara laafaa nama muraasa arge waan ta'eef kun sitti dhagayamuu hin qabu boyni kun badaallee meeshaalee addaan sii baasa waan ta'eef amma boo'icha isaan nutti naqa'uu hin qabanii kallattii birootitti gama biraatitti bakka akkuma nama gammadeetitti bira dabarfatu malee hin yaadin. sitti dhaga'amini ijoollee biyya rabaa jirtu Amshir gosa gosti dhagayamini meebi gaafa haagana caala Oromoo biratti beekamtee amma namoota hedduutu fooloo si godhaa namoota hedduutu si arga guyyaa birootitti itti deebitee meebi kana caala kana daran moo'achuu dandeetta waan ta'eef don't worry my bro okay amma soojin bella wachoodha yaarafata jinna bella maam Amshir oma takka hin yaadinii fi Mubaarakiif Asliin haa galateeffadhu akkasuma nama kanatti Big boss ka jettus galatoomaa hundi keessaniyyuu ka ilaa taaptab gootaniif sheer gootaniif galatoomaa waan hunda keessanii gootaniiftanii Video si waadara si jenne nama baa Game irratti immoo ullee mo'atamu ullee waan jiru anatti dhagaamne sanatti dhagaame liifi cufee badaabat Ara tawas bakkee inuma irraan kaayatina maaliifi wanni kun nu bakka isaanii zaranyinnati kiyyaa masgara ta'edha nama bakka buunee hin koo wanna hin jennu beektaa akka isaanii kutaa bakka buuneen taphatu yookaan ammoo namoonni bakka komentii godhu bisteetta magaalaa isaa kanarra wallaahi jedhee waan ta'eef barreesseetta tuwaana fiidaa qaataa wal maatta waan ta'eef jedhee waan fi wallaahi aboostu galatuma mishii wali Rakko Rashi. Abo jaarti sun wallahi irratti na eegaa jira banna gooti mee ta'a takka gugguurruuf yoo dhoora re'aalu malee kuma takka illee argineef akka. Kiyya wallahi asatti ashaat akkaawuntu annee nagri shaallo gilchu. Mubaarak qaalii takka hin deebisiniif nu guyyaa dhaltuu digaala amaaraa waliin gad deebinee haasa'u Mubaarak wajjin haasa'iin. Zaare sorry. Fadam. Hayaatin የተጫወተ mishii Mister Hussein Helmels منه بنات شيء نبرش في الأساس تقرر ينبرش كان تناقض أوكي دقم شو بلوكو داري يسجله بلوكو لك كيا بلوكي والله مبارك وجماني حاسين قويا يجري خبري أكا المايو سمبر برا ديمتي تكو أسكابان galchin kiyamo galchin jala kana nabusi
Buustumani ta'u mootummaa kana balaa. No, numbuusni akkasumaan itti likkiitti mini UTC godhanna maaliif nu buusta? Gaachi kiyya. Kiyya na jiru. Erga biyya kan sirana wajala yaate. Laakii gas. Wanni kan wankaas gabbaan jaalachina. Raash ba'oon dinna mattachaan dammu. Na gibi. maa wajji haasoftanii bar ani muu beeka jed gaddeebitanii dhaltuu isaanii wajji maa qaxxan kiiloo irra keessanii jedha barani hin tuffatanii Nasi miskiinni jaayibbaali mee maksa isattan. Inni bishannafnaa bishannafnaa. Inni ko kiyya bilaan nyaata kaawwa bijeera nagar. Kana giraano ወይኔ አማርኛ ዛሬ ከየት ሰዓት ነው እመጣለሁ ግን እኔ አማርኛ ከይችላለሁ ማለት ነው ልክ አስገባሃለሁ እውነት እናቴ ትሙት ግን አማርኛ ከየት አባቴ ነው እመጣለሁ ወይ አማርኛ ክያ ነይ ቤት ቤል ከፍት ነው ነይ ቻዩ እንግዲህ ዛሬ ቻዩ እኔ ቤት ከፈታለሁ ገና አሁን ልጄ አሁን ጉያ ከና ለማ በርባቺስ አማሪ ወይ ጨራቆ ወይ ክያ የማይባለውን አፋቅ ወላሂ ባንቺ ቦታውን ያፋልኩ ነኝ ሼም ኦን ዩ ምን ነው ትላንት ወቀጪ ፋኖ ተወቀጠ ተብለሻል እንዴ አንቺ ክያ ሰውና ሰው የምትፎክርበት ዘመን ላይ ደርሰናል። እሷም ሰውና ቅያማ ቀረበች። የቅያማ ቀርቧል። ክያ ይፍጠሩና ሰው ጭራሽ ከቄሮ ጋር ፊት የምትልበት ዘመን ደርሰናል። ወላሂ ይሄ ነገር ዋጋ ያስገብልሻል ክያ ወላሂ ዘመን አላገር እኮ ነው። አሁን አንቺም ጊፍተሩ ነሽ። አማሪ ፈነስካብ يا كلام ما فيد هذا وجرب نظري እኔም ብለው ይሄ ቃል ቆይ ሚውቲ ኢጆለ ሚውቲ ቡስ ይምስተውሰን ገባኑ ጎደን ኢጆለ ቡስ ኑራ ምስ ሚውቲ ጎደን ነስሮ ጂናሳ ወራ ሚውቲ ጎደን ቡስ ነስሪ ይሄን ቃል እንዴት ታየዋለህ? አለ ጨውታ አቤት በእርግጠኝነት ክያ ለተናገረኝ ነገር ዋጋ ትከፍላለች። አሁን ችግሩ አዩ ደግሞ አዩ ሳይሆን ፍጥ ብላ ቄሮ ላይ ወጣቻ ክያ ዋጋ ትከፍያለሽ። እመን እሱ ብቻ ነው ማለት ነው። አዎ ይሄን ዋጋ ትከፍልበታለሽ ክያ አትጠራጠሪ። ወላሂ ክያ ከዋጋ ትከፍይበታለሽ። ይሄ የዘር ጨዋታ አይደለም። ክያ ዋጋ እናስከፍልሻለን አለ ክያ እንደተናገሩት አይደለም አይባልም። ቄሮ ለራሱ ነው ፋኖም ለራሱ አዝገባኝ ዳታ ገንጣጣሩ ቄሮና ለፋኖ ሳይሆን ስለሚሰሩትና ስለ ሀያ ብቻ ነው። ገልቺ ነገልቺ ዳት ይበር አዝገባት ለምን ባል እንጀር ተበር ላ ገሊ ኩኖቲ ገሊ ተሰምኩት ታፊ ወላሂ ነገልቺ ናስር አንተም ትሩ አንተ ደግሞ አንተ ሰው ሆነ እንደዚህ ትላለህ። ናስር ምን አስበህ ነው አንተ በቤት 24 ሰዓት እኛን እየወቀጥክ አይደለም የምትለው? አንተ አሁን ሙባረክ ቢል ኦኬ ሰማዋል። ሙባረክ ምርጥ አንድም ከፋ ነው ብዬ ተሳድቤ አላውቅም። ናስር ግን አንተ አፍ የለህም። ናስር አንተ ወራበት አፍ የለህም። አንተ በጣም ስለኛ አያገባም። ኢትስ ኖርማል ጌም ነው እንዴ? ምን ያስከፍታል? እና ቄሮ ጋር ምን አደረገ? እየተደሰተ እኔ የሚያገባኝ ስለ ቄሮ ነው፣ ስለ ጌሙ አይደለም። ጨዋታ ነው። ስለ ጌሙ ሳይሆን የሚያገባኝ ስለ ቄሮ ነው። ቄሮ ምን ከቄሮ ጋር ነው እንደተጫወቱ እንጂ ምስኪን ልጅ ቆይ አንዴ ብቻ አዳምጠኝ። ቄሮ ሲያሸንፍ ቄሮ ፓወር እያላችሁ ትኮምታላችሁ። ሶ ለዛ መልስ ነው። አሁን ተሸንፈዋል ለማለት ነው። ተሸንፋችኋል። ይሄ ደግሞ በተግባር ነው የታየው፣ በእጥፍ ነው። ለምን ሽንፈትን መቀበል አቃታችሁ? ምንድነው ይሄ ዋጋ የሚያስከፍለው? ምናምን በማስፈራራት ደግሞ እየተቀጣ አንቺ ባለፈው እንደዛ በሚሊዮን ስትዘረሪ ማን ነው ባለ ያለሽ እኮ አሁን ተበቅያለሁ። በቃ መበቀል ስለፈለኩ አሸንፈናል። ደስታዬ ነው። አረ በቀል ሆነ እስቲ ዳና ሰው ተበቀይ ወይ ከሌላ ወይ ከሙባረክ ተበቀይ እንጂ እኮ ሰው አታውቂውም እንደ ዝም ብለሽ አፍሽ የሚከት በደረስ ወይ አይደለም። አንተ የመናገር ሞራል የለህም ናስር፣ ምክንያቱም አንተ ዘረኛ ነህ። ይሄ ደግሞ ጨዋታ ነው። ጨዋታ ከሆነ ደግሞ ደግሞ ስለዘር ታወራለች እንዴ? አንቺ ቄሮ ስትሳደብ ምን ሆነች ነው? ኢትዮጵያዊ ሆነች ነው? እኔ ቄሮ ገዳይ አላልኩም ሰውዬ። በጌም ነው። በጌም ደግሞ ተወቅጣን። ይሄ ደግሞ ምንም አይደለም፣ ኖርማል ነው። በሰጠህ ጥያቄ መጠየቅ እችላለሁ? በቃ ናስር አንተ አታውራኝ። ሙባረክ አናገር። ቆይ ናስርዬ ሌሎቹም ይውጠርጉ። ክያ
ዛሬ መጫወት ከጀመርን ቆይተናል። ምንም ነገር ውስጣዊ ውጫዊ ወይ ደግሞ ምስጢር የሚባል ነገር የለም። ክያ አንድ ቀን ከአንቺ ጋር ተጫውቼ እንደዛ ገርፈሽ ስለ ቄሮ ስለ ዘር ተነጋግረን እናውቃለን? አንተ ጋር እኮ አይደለም ሙቤ አሁንም ያወራሁት። ክያ ሚስተር ሁሴን የሚባልበት ቦታ አይደለም። እኔም ብት ስለ ዘር ተናግሬ አላውቅም። ባለኔ እኔም ብት እኔ ጋር ብት ሙባረክ ከአንተ ቤት እኮ አይደለም ያልኩት። ሙባረክ አንተ ጋር ተጫውቼ ይሄ ልጅሳ እና ከሱ እሱ እኮ የለም ከወጣ በኋላ ከሀዩ ቤት ነው ያልኩት። ሶ ከሀዩ ቤት ያልኩት አይደለም። ቄሮ ተወቀጠ ቪዲዮ እዚህ እኛ ጋር እያለች ነው ያልሽው አይባልም። ሚስተር ሁሴን ቄሮ አይደለም ኦሮሞ አይደለም። እኔ ቄሮ ብዬ ነው እንደከና ከሰው ጋር ተጫወትኩት። ሲጫወት ብዬ ነው እስከዛሬ የተሰራ ቪዲዮ ላይ ክያ ኦሮሞ ለካ ሀያት አማራ ወክላ ነው የተጫወተችው ማለት ነው። አይ እሷ አያገባትም። እኔ ጋር ነው ንግግር እንጂ ሀዩ አትገባም። በአንቺ ቀን ክያ አንቺ እኮ በአንቺ ቀን በሰላም ነው እኮ ተጫውተሽ ጨርሰሽ እንደዛ ካልሆነ የእኔ ጨዋታ ጊዜ ለምን ቄሮ ተወቀጠ እያሉ ለምን ዘግዝቀው እየሰደቡ ነው የነበረው? የዛኔ ሙባረክ ማለት ነው። አሁን ከነዚህ ጋር ማውራት ሲጀመር እኮ ሙቤ እቺ ቅሌታም ሴትዮዋ ለምንድን ነው የምትለማመጡት? እናቷን ልብዳት ለምንድን ነው የምትለማመጡት? jirtu tagagees taadila kunoo an sagalee kiyya dhageennan kutte ka sagalee gootaa hin dhaabatu hudduu haadha siiti. ወዮ አሁን ያሞነይ ለጠፋው ነገር ማላወጣ ያስፈልግም። እቺ ራሷ የጠፋበት ውሻ አዳምጡኝ። እቺ ራሷን የጠፋበት ውሻ እሷ ሲጀመር አማራ አይደለችም፣ ወሎዬ ናት። ሀዩ ደግሞ ጉራጌ ወይ ስልጤ ነገር ናት፣ አማራ አይደለችም። የዘር ጫወታም አይደለም። በዘርም ቢሆን ልጅቷ ስልጤ ናት፣ ልጁ ኦሮሞ ነው፣ የአባ ገዳ ልጅ ናት። እናታችሁ ውሾች። ያቺ የምትባል ደግሞ ራሷ የጠፋበት ወሎዬ ናት፣ አማራ አይደለችም። ሌላ አማራ ያሸንፎ የስልጤ ልጆች ፈልጋቸዋለሁ በእኔ ቤት ማለት ነው። ክብር አታውቁም። ኑ ክያ አማራን አትወክልም። ክያ አማራ እቺ ደግሞ ስልጤ ልጆች ኑና እኔ ቤት ኑና ግቡና ቄሮ ተወቀጠ በሉኝ። በእናታችሁ ኑና፣ በእናታችሁ ነው የምላችሁ። ኑ አሁን ጠብቃችኋለሁ። ይሄ እኮ ነው። እሺ ለምን ይሄን ነገር መጥፋት አለበት ከምለው ሰው አንዱ ነኝ። ዛሬም ነገም እንደዚህ አይነት አባባሎች መጥፋት አለባቸው። የተጫወተ ሚስተር ሁሴን ምስኪን ልጅ ማለት ነው። አንድ ቀን ስለ ፖለቲካ አያወራም። ወላሂ አስሊ ይሁንና አስሊ ቤት እንደዚህ ቢባል አያቃጥለኝም። መናገር ይችላል። የፈለገውን ዲፌንስ ማድረግ ይችላል። ስለ አስሊ አልናገርም፣ ስለ መኪም አልናገርም፣ ስለ ነስሪም አልናገርም። እነዚህ ዘርሮ ያውቃሉ። ይሄ ምስኪን ልጅ ላይ እንደዚህ አይባልም። እቃወማለሁ። አይባልም። ለምን አስሊ ጋር አላሉም? መኪ ጋር ለምን አልተባለም? እኔ ጋር ለምን አልተባለም? አይባልም። ተቀበይ ክያ ወጣች ስቶሪ በይ። ማነች ስምሽ? ሀያት። አንቺ ደግሞ ወላሂ ብዬሻለሁ ሀያት፣ የፈለገ ስልጤ ማለት ነው። ስልጤ ሁሉ ከተባለ ጋር እኔና ስልጤዎች እንባላለን ቀንና ማታ እንጂ ነይ ፈልግሻለሁ እኔ ቤት። አንቺ ማነሽ? ስልጤ ነሽ። ፋኖ ወክለሽ ነው ተጫዋቹ። ከዚህ ልጅ ጋር ስትጫወቺ ፋኖ የስልጤ ቄሮ የለውም። ስልጤ ሲጀመር ስልጤ ቄሮ የለውም። ብሔርና ብሔርን አታባይ። ተከባብሮና ተጋብቶ ተዋልዶ እየኖረ ያለን ብሔር አላባላም ካች አንድ ስልጤ እንደሆንሽ፣ ሁለት አንቺ ቤት ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ እንድትይ እፈልጋለሁ። አይ ካች በአንቺ የተነሳው መዘዝ አንቺንም ሌላ ሰውንም ሊነካ ይችላል። አይባልም። ቄሮ ተወቀጠ በፍጹም አይባልም እላለው። አፌን ሞልቼ አንድ ቀን ስለ ዘር ተናግሬ አሁንም ስለ ዘር አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት። አይባልም። በስ ሄይ ኮድ 28 ወደ ግሩፕ ሁላችሁም ወደ ግሩፕ ኦፍ ከላስ ሚስተውሰን ሁንድ ኬሰን ገረ ግሩፕ ይወጣ ቴሌግራም
ቆይ እርምጃ ቀጥታ ወደ እርምጃ ታያለሽ። ነስሪ ሁላችሁም ወደ ግሩፕ ጎ። እኛን ለካ የለውም በረካ በለን። ወላሂ በረካ የለውም። ቄሮን ለካ ይሄዱ። ኧረ በእናታችሁ እቺ ምስኪን ልጅ አታስነኩኝ። ማና ፊፊዬን ኧረ ፊፊ ካለሽ በእናትሽ አታዳምጪ። ሂጂ አንቺ ይሄ ነገር አይመለከትሽም። እኔ ፊፊን በዛ ብልጫ አሸንፊያ ተሸነኳት አልልም። አሁንም ለምን ጤናት አሁንም እያልኩ ነኝ። ሂጂ ራሱ አይዞሽ ብያታለሁ ገስት ላይ ገብቼ። ምን አይነት ጭንቅላት እንዳላችሁ አህዮች! መታችሁ ደግሞ እዚህ ትሰደባላችሁ። ቴንኪው ለማንኛውም ቴንኪው። ምንም አልናገርም። የትኛውንም ዘርም ሆነ ብሔር አልሳደብም። ግን ጥያቄና መልስ እኔ ቤት ይደረጋል ከማንኛውም ሰው ጋር። ሌትስ ጎ ቻው። ሄጃለሁ። ሚሰሩት የመነቆጣ ሳሙ አቲ ነይ ኪያ እኔ ቤት ነይ። የሰው ቤት መሳሳትም መናገርም አልፈልግም። ሚስተር ሁሴን ሙባረክ የሆነ ነገር ልበልና ትወጣለህ። ቆይ አንድ አዳምጠኝ ሙባረክ። ይኸው እኛ እውነት ለመናገር ከሆነ ሀዩ ብትባል ልጅ ምንም የተናገረችው ክፉ ነገር የለም። እውነት ለመናገር ከሆነ ጀመር እኛ ፍሬሽ ጌመሮችም አይደለም። ማሸነፍ ለኛ አዲስ አይደለም። ልጁታ ስቲል ነው። ጫወታ ካለቀ በኋላ ራሱ ቤቷ ስር ሄጄ እያየው ነበር። ምንም የተናገረችው ክፉ ነገር የለም። የፈለገችው መናገርና የመልበስ ሙሉ መብት አላት። እሺ እውነት ለመናገር ከሆነ ጨዋ ልጅ ናት፣ ስርዓት ያላት ልጅ ናት። አንዳንዴ ግን ከመጥፎ ጓደኛ ከዘረኛ ጓደኛ ጋር ብትውል ከሆነ ዞሮ ዞሮ ወደ ራሱ መንገድ ነው የሚወስደው። ስለዚህ እኛ ጨዋታ ስለተሸነፍን ወይ ስላሸነፈች አካውንት የምናዘጋ ተራ ሰዎች አይደለንም። አካውንቷም የምዘጋበት ምክንያትም የለም። ምክንያቱም አይ ቄሮዎች ነገ ጨዋታ ተሸንፎ እነሱ እንደሚሉት ቲክቶክ አዘጉት እንዳይሉ እኛ የማንንም አካውንት ማዘጋትም ፍላጎትም የለንም፣ ልንዘጋም አይደለም። እውነት ለመናገር ግን ክያ ለረጅም ጊዜ እየተዋወቅን አንድ ጊዜ አይደለም 1000 ጊዜ አብረን ተጫውተን ተሸንፋም አሸንፋም እያወቀች ዛሬ መጣ ቄሮ ተወቀጠ ስትል ልጁ ሲጀመር እንደኛ ደጋግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚመላለስ ስለ ፖለቲካ የሚያወራ ስለተለያየ ነገር የሚያወራ ልጅ አይደለም። ታውቃለች። እሷ እያወቀች ግን ነገሩን ከየትና ከየት ጠምዝዛ ቄሮ ተወቀጠ ስትል በጣም ያሳፍራል። ምክንያቱም እኔና ሙባረክን አስሊ ወይም ማኪን ራቹን ብታሸንፍ አዎ እኛ ስለ ፖለቲካም ስለተለያየ ነገርም ስለምናወራ ሊሆን ይችላል። ከአንዳንድ ግን መታ አሁን ቄሮ ተወቀጠ ምናምን የምትል እርግጠኝነት ክያ ይቅርታ መጠየቅ አለባት። አይ የምትል ከሆነ ግን ይቀራል ማለት ነው። ለወደፊት ምን እንደምናደርገው አብረን ነው የምናየው። እዚህ ላይ ሙባረክ ሳይንስ ነበር Tapi bakka sitti keenya eebbisiifaa baay'ee. ጋይስ ቻው። በቃ ቤቴን እየከፈትኩ ነው። እዚህ የምትሳደቡትም እናመሰግናለን። ቄሮም ፋኖም ካላችሁ ኦንላይን ላይ ወደ እኔ ቤት ነውና እኔ ነኝ ምዳኛው ዛሬ ማለት ነው። አይ አም ዳኛ ኦፍ ኦል ዚስ ሚዲያ። ይሄ ሚዲያ መቆጣጠር አለብኝ። ኃላፊ ነኝ፣ ተሹሜያለሁ። ቲክቶክ ላይ በተለይ እኔ ከቲክቶክ ካምፓኒ ጋር ተገናኝቻለሁ። ኦኬ ሪፖርት የሚባል ነገር ስቶፕ ባይ ባይ
أبشر مستر حسين وانا ستين دقائق أبشر شيء نمو بورتا بجرا والله وان بكر متجي سودان نكون نسي في النوان تبدي فمناته عن اللي والله كيس اللي بيت أبتان جرو نار جاجر تولا إني رنجرو شيء أو بليس كيا جرا تيجي سكيا فدان عايش أنجيمو متبتان جرو كه